Munini wa Ngavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi niwatula muti Ayumbe kyama cha Wiper kuma kauntini ya Masaku ala wamaweta maendeeye Kumuvua Ngavana Wavinya Ndeti Aineenea kilunguni cha Amuka va Mutongoi TV kiokoni cha umunthi. Mwangangi ni waweta kana ni wamenda Ayumbe ethiwa mena mavityo kana ni mekuthiwa mayona mavityo make Ngavana Wavinya Ndeti matumie mitalatala ya kyama cha Wiper kuvikya maunyungunyisyo indi Kumuvua wandani. Ripoti yake Ben Mark Musau. Ndani kaivyo ya kiuteti na mwekanisi wa Ndeto wendee na ukusi wa kauntini ya Masaku itina wakiko chako vithukiwa na kumwangua kwa MCA wa ward ya Kalama Boniface Maeke. County government ya Masaku. Yuyu Munini wa Ngavana kauntini Francis Mwangangi Kilonzo ni waendee ya kutula muti ama Ayumbe kyama cha Wiper kuma kauntini na ya Masaku. Alau kumaweta tameuvua Ngavana Wavinya Ndeti na kumukonia na kiko kiu cha kuvithukiwa kwa Maeke. Aimenda matumie mitalatala ya kyama kulunga Ngavana ethiwa ena mavityo. Statement ya kwazia kukwea Ayumbe maitu tisisi pakembwa Mwangangi kie kosa twinapate mechanism ni aziunike atongo yamwe tema kyama kimwe tema coalition imwe nityo na mayukila ukethia nimeupua atongo yangi twiyothe ichama. Yes. Na ti atongo yangi no atongo yeleka no atatu ne meona tabeke ndukingi mailete mailete umbia bauze tete uno tangava na tete uno taseneta na mama nde yose structure yo emgwene makwati mena Ngavana wona ni temene no yani tene ola meota then onaitwa titikila ulona inamba ile wosu kana ngulona ndo kibela vuwa kyama kitu okecha Wiper titikilo naitwa taibu naitwa tayo nake tone konake ne andwa ngimeba Ayumbe mome ubwa Ngavana wotondu Ayumbe mujumbe omwe kana ile pa Masaku mekwikana na we are with the same party. Aineenea kilunguni cha Amuka va Mutongoi TV kiokoni cha umunthi. Mwangangi ni waise kana mukungulanyo waendeea nubalanya uthukumina ene mayema ukwata maendeeye. Vala umania kiko kicha ndoni na kuweta tiose wa tongo imaka mukonia Mutongoi na wevana choku ni kilimwethia utambite kwekwa. Aivingilela kana uteti tauna alikilwe mono kilengese niki. Kindu ki cha thiu imanisha kawazia sababu kambo ikathala. Imanisha service delivery netona ku affect. If you're then including you Ngavana Ndeti, this was not a nice incident. Incident yet nice. Mundu wo nde musakuona mutongo yeyote na ndo mama zako ndene mailitone wandaya. Ila uko kilokazia ukakiuzi ukazia Ngavana Wavinya Ndeti wona tumia ndo makabwe mheshimiwa. Ningu take responsibility. Nundu ipato naimbwa either mwe kanaeli ma officers me under Egypt county. Lakini kwazia no natumia ndo wemini ila ngalikabanga kwa tonaskali oyuni uruto yo watumana. Is that what we are saying really? Uona kenali kilo siasa mbingi kina siasa mbingi kavindani ka Mwangangi ni waweta kana ne vatonya kavakethi wavena mavinya maumete kumanza kuvalanya Utongoi wa Masaku. Nundu tiendete usakuwa nini unge ukite. Yes. No mboka we say the alame ko ya national government mana tena we lobby na ndwena county ya Kiambu. Ndwena county government ya lobby. Ndwena county government ya Masaku. Ndwena county government ya Kajiado. No mboka kembwa we kibela ni jona kukambe ya isilia. What can you do? Munini wa Ngavana ingine wamenda Ayumbe mambunge nende matethisi serikali sa county kukwata muvothi mwingi kuka kauntini ayasya vevata tongo ikuthukuma memwamba ona uyo ovo Mwangangi ni waweta kana mbai ya mukamba yesa usinda kivila cha usumbi ndongo isiendeye na kukavana no sio tatongo ityo ndete kwatane muko tekwate mbau maendeeye ma county. Point number 3 kwa Ayumbe maito devolution dekagwe moko ni men CCI undu mutona kweka siendo ila tathiwe sia kuongela devolution besa kuka on time tafadhali tiwe moinane ya siendo izinondu izuni cia siendo ila si utethia mwene nitende kwiyumbanya ta kesio kecha ukamba kana eastern te musumbe wa thanthatu wa Kenya kendo juke yumwe te yukitana ithiene ningwenda siasa ciambe wote oyu vilingi wa Mutongoi TV nyenita wa Ben Musau.